Fatihah tau panrita. Ikiringa Fatihah wali. Ikiringa Fatihah guru-guru tak. Nasaba iya naro pasidaka tak loko keluarga loko tomatewe loko guru-guru tak. Apa iya tu pak dongeng pak bu pasidaka. Iya tu ko agamanya maka dai pasidaka ko pak dongeng. Ya ko maka dai impak napai waramparang. Jadi aja tak kada iya panisidaka itu matewe nare ko tomas sumbang de Fatihah ibaca pasidaka ya tu. Iya. Iya usahakan ni paling magampangnya Fatihah. Iya naro pasidakah. Iya tu ampai ko makadai as-sadaqah berarti umum. Ya mi ko makadai impak waramparapa. Makanya tu ayat makadai masalul ladzina yumpikuna. Nah, jadi ya ko impak pasidakah mato tapi makadai impak nasabah itu adalah harta. Iya mi ko pak dongeng sikiri joka-joka lori decenge tuda-tuda rilana manuma decenge pasidak kemanang. Bahkan angka sampaja nasa nabita pasidaka sampaja sunnah duha. Dua neraka sampaja sunnah duha nasa nabita pasidaka na watakalewe. Apa iya tu idi watakaleta taluratu 60 na letokna. Pada jumlahna aswelalan si taunge. Iya. Jadi pada jumlahna aswelalan si taunge. Pada to jumlahna bukun na bembe. Yana tu ampai bembe na pakai tema hakika. Pas sidakana anak-anak kuya kekaiwi tulang-tulangnya itulah kambing jumlahnya. Idi pas sidakana watakaleta na pinrangi ponglatala taluratu na pulona sampaja sunnah duha. Nah itu. Jadi ya tiasangnya pas sidak katanya di bawah iya, makanya tuh kok macara maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk bertawassul. Istilahnya ikiringan Fatihah tau pandrite guru-guru teman ya tuh naro pasidak kata. Iya. Iya makanya ditapunilah jami'il ulama'i min ahli sunnah wal jamaah. Iya, ya kotomelo umum maknabani ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nalamanan nih al ahya'i minhum wal amwat. Ina tu ampai saya di NU hakul yakin. Nah, sebab namo mate kak matu ena rekong kasih pacarama pole NU na baca ya rong kasih pasidak kay lolonga. Ya dia tu NU ko macarame de na siaga jamaah apa namo de nalo yilo do ngetok. Iya. Namo de na hadir ilo do ngato namo mon romi bolana matin ro tetang kapak dongan nalolonga. Iya, jadi itu kuncinya. Sebab pas sedekah. Cuma ya ko hadir ki mako insyaallah. Apalagi ne carata memauluk ki. Iya ro nabita Pak Bu, perlu ku sampaikan jajiwi 10 2 Rabiul Awal as-susining subuh. Mati 10 2 Rabiul Awal waktu duha. Jadi si caweka waktu matena si bawa jajinna subuh na jaji pura subuh kemudian menjelang subuh kemudian waktu suruk naliwas suruk cede tama duha na mati nabita. Iya. Jadi iya ro nabita iperingati kelahiran. Nah, makanya sebenarnya tuh komakadaki haul etannya peringatan kematian ko hakikat tasawuf ko tasawuf ko makade haul tanya kematian tapi menghidupkan orang yang mati itu. Nah ya ko peringatan haul ipatuoi ya ro tau mate tak betongan na sifat-sifat na ipatuo pasap-pasan na ipatuo iya ro dihidupkan kembali ya na ro nak nang kamakadan katupasan na makoe. Makanya wasiat itu penting. Nah sabab iya na romatu na rampe wija-wijatta ko tomate na haul kangi maka dawe to moto kuriolo ang kapapasan na makoy. Itulah kenapa wasiat itu penting. Iya. Na mode na jalan kangi jolo anak tak tapi ko pura ki berwasiat insyaallah angka na rampe matu mak di monri. Iya na tunang ka tau pandrita itu maka da ko to lobola na guru tak maka da to melo milau baraka. Nah betongan na to lo melo milau pasang-pasang. Apa ia sange baraka amalia. Ia niko darajat pak disangeng. Makanya tu ayat makada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ia komeki yakka darajata pak disangeng.
Tapi ya komeki lolonga baraka wirid. Si salah. Jadi namo maga tanre na sikola na tayo namo kesiaga kan dapat disangana darajat na miyaka. Tapi ya komeya le baraka mesti wirid yang istiqomah. Namo poto de gaga sikola na tawe kumakanja iwirid na lolonga baraka madodo mi darajatna. Itu anunya. Jadi dua. Jadi usahakan ini. Nah kita di Nahdlatul Ulama itu jokke dua. Ini beriringan. Ilmu dengan wirid. Iya roye. Jadi usahakan ini tuh nakal tolong milo baraka. Ya mima kokoa berubah. Ya rona sange baraka tanya amala mapoto sih. Mas selfie na sange baraka. Berubah baraka ibita makokoa. Pak Yero ko joka kanang kana sabay jolo stas mala baraka mataja na roaga rumatu nilaw maybe pe mapoto madodola da baraka makokoy iya na roka pampay makadatan dingi baraka Pak manci poto mana man mestinya milau ki amalan. Makanya saya itu ceramah diwasiatkan mursyid kami di Tariqah, kemudian guru-guru tak usahakan inang kenal tay nak baraka. Jadi aku makan baraka berarti angka amalan mesti meling. Iya. Jadi usahakan ini naro Nabi tak luar biasa Pak Bu, luar biasa. Saya kadang itu menangis ketika membaca hadis-hadis Nabi. Iya. Ya nanti sampai macarama Kak Bu, Pak Bu jaralada utapui neraka. Iya. Iya. Waktu itu bilang utapui neraka. Apalagi maka letam renaka. Pak Pura baca hadis upasi pulungi. Lau sapa ijolo ya rokenroi pas sabaran na wadingi tama neraka. Lau catak mana ngiron ropa calangi. Napa usapa mana hadis na aga ji patulun na nabito ko hadis tentang ipatamana te neraka. Angka mana pakuragana nabita. Angka mana. Idi na tumakun rai manasa. Apa maka dia nabita maega isa na naraka makunrai aja temai salahnya majanya wata makumi matui nasaba 50 perbandingan na arone makunrai na pakamat lino. Iya 50. Yang kata riwayat maka dapat 10. Jadi ide na kamat lino na rekode na 40 banding 1 atau 50 banding 1. Iya. Aja naja tu mabelaw ko na bawah siaga makunray na siaga meron. Mamul ni. Jadi ako makadai mega makunray cocok ni. Nasaba mega memati jumalana. Iya kan? Iya ko pada misalnya makada sisap bu arone na 50 patu sabu makunray na papada. Ya kan makiro. Jadi ako tame ci dia ronewe berarti iya ro makunray 50 napai mega meman itu makiro yan itu ampai aja tamasara maka dawe mega gaya gari makun re kulal neraka mega memang mega memang tapi nasabak mega jumalata insyaallah apalagi ko muslimat insyaallah itu ya ampai Pak Bu pasangi karena sabak di sini ada dari Jamiah Muslimat ada tetangga ada dari ini pasangi kita yang dari NU aja tapat tu kiringang ipate hawali. Iya kodena walita ko kampote wali ko polisi salatange wali ko Jawa iya naropae se Abdul Qadir Al Jilani se Ahmad Ar Rifai se Ibrahim Adasuki se Ahmad Al Badawi iya naropae iya tapala mosan na to iya Sultanun Aulia si Abdul Qadir Al Jilani, si Ahmad Ar Rifai, si Ibrahim Adasuki, si Ahmad Al Badawi. Magu suruh ki bacangi Fatihah nasaba iro tautamay suruga Pak Bu angka megega jalur pamase pong Allah Ta'ala hak prerogatif na angka jalur syafaat nabita hak prerogatif na nabita angka jalur ulama ada jalur ulama para aulia itu ada jalurnya bisa memberi syafaat iya naro dapat si sumpung kemudian iya tu ampai nak kada walupai mi bawero angka mana mo gajaro kalender NU na kamana na ke Papa Ruding angka mana lo angka dari pagaga walupai bawai
tabe lo kita le kue pondok ke oto kuncing oto. Iya kami tamu pa. Jadi magi wakada takiringan ina sabak jalur tapi iya ko sapaat kami nama tandre bebu sapaat korang. De nagacau tandre sapaat korangi. Usapa ko kita na penjelasan atau pandrita ina sapaka manang iha atau pandrita ulama hakikat ulama fikih ulama hikmah sapakai degacau tandre sapaat na korangi yase ina sapaat na nabita apa iya nabita o kopi naraka umma na natama malay iya korangi de mematona patame naraka tawe o kolala kuburu mewa memato korangi iya na tunang kokone na podangi malaikat makada aja lalu mucal ya tawe apa na palaka angka ka okutilalan na na tu suratul mulk makada tapi iya rotai paboto cuma iya korewa ipole boto de na tinro ko de na baca suratul mulk dan kenapa lah na iya naron pasabara na pasalama makada suratul mulk angka kailalan na makade malaikat na paboto iya nakada cocok ni tapi toli na baca ka makade wat dimo mucalla pasu ka malapor ko po ng Allah Ta'ala makade po ng Allah Ta'ala podang aja na mucalla jaminan na po ng Allah Ta'ala di na pulok ko nabita syafaat Al-Quran dan rahmat Allah iya yan tu ampai tahapala iya suratul mulk yan tu nakada nabita surah Al-Munji'ah perisai dari asap kubur ya sejarana tapi dewa kada boto ki tapi tabaca ya deh maka dama paboto lagi tau orang muslim yang pasik lagi na les syafaat korangnya na sabak na apalagi na idi deni jama makwero iya akaran ki aja tamasik lang neraka je neraka wak di memang mo supaya termotivasi ki tapi deh aja na tolah di lokor iya yan tu ampai o kota reka ay ko makade yaumil akhir tanya tu suri mondri na masuk tania ko makade yaumil akhir aso pacapuratu to kolino yaumil akhir kubra itu nanti kiamat kalau yaumil akhir sugra kolino na sabang kahadis namin nabita makana man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah berarti capana tu to ngalino patentui itu juga nama-nama ini. Iya na tunakada. Iya nama kanja mo supacapura mo kolino makanja iya matanga mo salama no lomonri. Tapi iya nako tu masalah jamu ko lomonri. Iya na tu ampai namo to melo matinro ipakanja kito sikiri ipakanja ki pak dongeng so akangi baca la ilaha illallah. Cuma yang ko patareka ko tu kita na aba anom iya kola ilah lele baca iya minai baca biasa na rekoto mega makoy tapi aku toko na kamara jadi diladai la ilaha illallah ladai apa iya ro angka tu ayat iya tu ayat dena baca lahire na tafsir isyarat minala kega angka tu idrib biasa kal hajar dah lai suroi mak bampangi tongka na oko batue. Tongka itu adalah alat untuk berdiri. Yang berdiri itu adalah tauhid. Sedangkan batu itu adalah kalbu. Lai suroi mak bampangi ro kalimatnya oko ati supaya pampajarat min husnata asyara aina asyarata aina. Jadi supaya masuk 12 mata air. Apa 10 tu 2 kotak nakal bueh. Yan na roko melo ipasura ilmu hikmah, melo masuk ilmu hakikat, ya bampangnya ro kalimat la ilaha illallah. Pada kong kabatu malopo, na makaddo, na palu-palu mitate-tate kang makalami la ilaha illallah. Ide na rapa itu. Ilada. Yan na to nakada. La ilaha illallah. Ya tate kang yero. Ilada supaya dia terbuka. Iya, itu kalau di tarekah. Iya, jadi dia mereka go papahangi ki sangka kamama tu tau tangkalinga masih kiri nama rajala da sadana la ilaha illallah maka magabawan makitu napai natate supaya kalbunya itu bisa memancarkan nur ilahiyah. Pada lekba wattunna pangulutan Nabi Musa isurot tatte iya robatina sabak makie apalagi sarang makokoto
Iya ro Nabi Musa serangi milau dong si bawa umat na supaya bosi. Tapi dia ni paturu ngak bosi. Nabi yang mengilau dong. Nabi ya. Iya. Sifat bicara langsung si bawa Allah Ta'ala na turungi malaikat, na turungi wahyu. Tahu napa ni tahu ijagai. Milau doa bosi dia ni aleng. Nah, apalagi ko Ustaz Yusuf maka bela. Yeah. Nabi Musa na milauhe na dinialing. Tapi agay podangi. Tanya bosi surong. Isurong mitatate kang itongka na kubatue. Dari batu itu berpancar 12 mata air. Iya. Jadi iya. Cocok matiro ka Pak Bupati di. Desa Bakdena no bosi na surete makbor. Mata air yang muncul itu memang itu sudah istilahnya riolo panariolo nang kami jalur makor maka aja mu harap bawa bosi pole langi engkato tuai pole yawa iya jadi iya kodena turu bosi ilodongi aja nama tibungi lodongi na aja nama tibungi tapi pakai ingatnya, papasangnya. Ajak lalu tatutu ibu juta kongkah. Kopura ki makbor, na menre waebore aja tatutu ibu juta. Angkahat desa na tunabita. Orang akan saling membunuh hanya karena memperebutkan air di akhir zaman. Siwunu tumatu tawe gara-gara wairinu. Malnawa-nawa kak kadamagi ronang kamana mobor nate. Ia menaulolongang imakada ia na dena tulis tiri dena gadi namo miso iwae aga mena na pigaw tau makbor pekko ni cara na may malay wena bujungnya may mato maniwat diala wena nasa maitimpay kan itu had desa na nabita jadi ako makanya natengi nabita laritama kotay ko pole rawatwe kita disuruh lari ke desa-desa karena itu yang paling aman. Maka dah cocok tu nasa bau komi kampung yang kabung ya kota dia nagagabung. Itu jadi itu Rasulullah mengajarkan. Engkau tu nasuruh ki taro andre dan makanan yang paling bisa bertahan lama itu cuma kurma. Ya ko karoma ikaloko namo 10 tau tahat tu. Iya kodorian ikaloko dia nagan nasi tau makapan ni. Itu iya warna bulu manukan ni dia gaga tapi memang karoma. Dan di situ saya mengatakan, dia memang tahu Pak, si lele pitu kampung yang nalawi karoma napa di pole ya sange kiamat. Ya jamu ta maselang. Tapi aja mau tanu Pak, angka cik di hadis uruntuk ko kita eroko boleh baca-baca ensiklopedia di Nabi maka cocok iya. Maka dia na ko kamaralino macam velada ya ko dia nagaga bembe. Salamang kamu pa bembe jamu ta maselang. Iya. May gaw pa bembe ko maronging Iya, mega opa. Ya mi kotak den ya bembe nasa nabita de nagaga de mi matona na melo pong alatala kung kaatan na jaju kolino. Iya. Iya. Apa kako ma jaji bije mahake kata itu? Siaga bembe gere korone ka dua. Iya. Nata sitaw napa di magere bembe? Apa ko jaji bembe sitaw napa di gere? Na yan na soso jaji mana cha capur bembe? Iya, na siaga mindo bembe, na siaga kan na tahu mi mana? Mana cia capu? Iya, nata dua je tigere langi tau syukurang Langi rotolotangi kole magere bembe tamakai ka. Ya mana cia capu? Na padahal tas sitau pala bina pawa digere. Tidak habis-habis. Padahal tuliandre tuligere. Magi roswe makai gana na coki makai gana na mana cia mai gana deto kamandre. No gere. Nah itu memang karena sudah diatur kehidupannya oleh Allah. Iya. Jadi itu ya nak kada yang tak dene bembe nama dari kumata liponga kakak bembe na samay ka lakay dito kutu enre kang ngelalang enre kang onre lima surah bembe itu at surah bayakan nasa bembe ustaz samay ka padahal soso tema ma gere bembe na made na micapu na tasitaw na pawat di gere iya dia nak kada jaja sewa dini be gere ko baca dia dicocok sitaw pa gitu kan jadi itu kuncinya jadi aja mau tamaselang iya. Tapi memang angka yasa mapatika. Nah, makanya orang pe makanya ye di punai bung aja tatutu. Iya, taruh ni monrokoro buta
Iya. Aja tatutu Pak Mega tu tahu natutu biasa bunda. Iya, natutu maka dia ni pakai kamu bor natibun nih. Iya. Mega nih tutu ibunda nama Ruka. Iya. Iya. Kemudian iya ronna makadaka makko manibatena nabi jaga iki. Mai gamotu lala nasalamaka bu. Aja nasi ditolak. Tapi iya kong katau nakada nakapui si rupa makanja sah. Tapi iya ko yulle mula manangi makanja. Idi manimatu kegana nakke dangi ki pintun na suruga. Nakke dangi ki. Aja na pintun na neraka make dangi ki pintun na suruga. Sahakang ina pintu na suruga make dangi ki. Jalur pamase po Allah Ta'ala hak prerogatif dega murusir. Betul nga na din na wadi naganggu guga teh. Makanya ketuko hadis kutsi maka dia nabita po tanya aja umatku ye maka dia pong Allah Ta'ala atahku Muhammad maka dia patami suruga na sabak pamaseku engka si tau pole maka dia pong Allah Ta'ala ni gaya Muhammad maka dia nabita umatku po maka dia pong Allah Ta'ala patami suruga na sabak syafaat. Jadi itu kuncinya. Makanya itu tau pandita malah ada napasa-pasangan salawat eta pakanjaki. Lai ko macoconi umur 50 nilai asik salawat tapi gay. Iya, aja na kurang sisa bu salawat seso. Salawat Jibril na tapake maripa-ripa sallallahu ala Muhammad. Ya mi ko nampi ni lasa eta baca tu salawat tibil kulub. Pak Burai itu ketule malai siratu napatilau barakana nabita tasuru buraiki. Ilawi barakatnya Rosalawae nanca jipak bura lori watakalewe. Yana riasan nabita isuro buraiki. Iya. Jadi ya pelak menemu to. Nah kilo-kilo ngah muslimah eko. Iya. Ya kota baca jamu tak kilo-kilo ngangi akarabani Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makanya mi kuy baca salawat istighosah jolo. Yaitu istighosah supaya tembus sifat dongeta. Salat istighosah itu as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Iya. Apa lah nih? Salawat istighosah asalnya. Iya. Memang ipake ni mangilaw. Ibaca ke 30 ya roh. Ang katawi riwayat makala 33. Jadi dia nak kada Allahumma salli makadami as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari ambi izzatillah. Kado-kado tak di mana morong itu. Iya, itu salawat istighosah. Manupi biasa kuya tidak selamanya ku pakai. Walau wirid mi biasa tak dekapi itu mi baca. Tapi ya ku pakai itu diminta baca 30 atau 33. Tapi yang masyhur itu 30. Iya ko pure mangaribi biasa baca tak bekatelu, pure masa paja subuh baca ketelu. Ya ko deno koro biasa koloro baca ketelu. Atau di waktu duha baca ketelu. Dena 33. Ya malka pimatu mepi pake milodo khusus nape baca 33. Iya mi ko masih sakit ang kagaga yuro na tiana selesai de to nagaga me pabantu ta baca ni rona pakai milodo. Iya, insyaallah. Itu kuncinya. Ada saja jalurnya itu. Nah sebab angka matoje itu jalur wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah nigi tau mak buasew walau ripong Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja. Ipalapa ipole risinin na susana. Maka jaro. Jadi akong kasusata buasew wakilo ripong Allah Ta'ala tapi napalayolo ripong Allah Ta'ala wa may yattaqillah buat sewa ki napai palapa iya. Layolo ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi angka tu dalle ya lengi orang yang bertakwa itu. Jadi itu jalur na dalle telu tu pembagian na dalle. Angka dalle melalui takwa. Tapi angka tu matu dalle ya lengitasi. Dia tahu
ilo moyang dale na pokok na gina jama boto ipakanay maso bisi malolongan ngi mak balu sabu-sabu ka mabassa dale na lolongan. Tapi aga ketika orang mengetahui sesuatu yang haram tapi dia menganggap biasa kemudian dia tinggalkan itu, maka Allah akan bukakan pintu itu, pintu kemudahan. Pokoknya bukan mana. Karena dia sudah lalai itu, ibu karang, tapi agak. Nanti ada waktunya Allah langsung mencabut. Sampai dia kebingungan. Itu ayat. Iya. Jadi aja tanu kong katita tahu maka doe peko je carana ya anu rona anu masalah na jama lomo paje dale na tapamalyo to mak bola aja tanu. Angka watun na mati itu tak pernah cabut pong Allah Ta'ala. Lebih masusah pineto kasih. Iya. Angka. Sebelum nadapi waktu nerokong kak jame tapa pisau. Nah sebab iya namanya makokoy. Nah saloje umrah. Iloje makai ganun na. Ajak motan. Tapi ketika Allah ingin memberikan hidayah. Magana jana ampe na Abu Bakar sebelum tama salam. Magana jana ampe na Umar sebelum tama salam. Iya. Magana. Jadi biasa-biasa mo pa. Iya lalo Umar. Tau matampu hana botor. Nasa sewatan na makunray nagatang yana na maso apa dia na nulit tajang niya sira ulang magana sipa na yase pinasipa ulo kolo kan itu makala ulo kolo tapi magay itu ketika dia belum Islam. Jadi ko po Allah Ta'ala melo malingi hidayah tasi de tau de ya ti di ampai umat na nabita de itu nang kana malakna tapi milaw domni ya kung katita no makaliliang po talingi hidayah tapalapa ka si bawa bija-bija ko pole anu makwero. Ilo dong. Aja tak kadui nyama pajayano rumah moto baru anu mijaman na wadi na cucu. Aja tak koro. Tilaw dong nginalolong ang hidayah. Iya. Makanya itu man ra'aming kumungkaran fal yugayiru biyadi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa biqalbi. Dzalika ada aful iman. Manasakan ya kumita ko kamungkaran rubah dengan tangan. Ya ko anak mo nawat dimo, ya ko punggawa ko nawat dimo, potong. Makanya Pak Menteri Pertanian itu pokok nade merubah dengan tangan. Yan ang kakorupsi, langsung pecah pajak ko. Iya itu gitu. Sebenarnya itu hadis ana pakai. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, langsung 5 mau pakai karena kau punya kekuatan. Papisau itu. Pak Pura nih pengajarin kemana nih undang-undangan ada memang ingat papa aja makatan di jabatan. Selesai itu. Kemudian kode mulai pabilisani amparang nih. Iya, aperingerang nih. Maka tuh galala maperingerang wadingo ko Facebook kalau mitau ki podangi ko Facebook oke komai. Itu iya kode tulay maka de pabi kalbi ilaw dongangi yanariasa ngati. Ilaw dongangi. Jadi itu nang kanilo dong maja ilaw dong ini oleh hidayah. Iya. Engkau tahu tu pak dong kau runtuk ko tu samudra al-Fatihah. Ya kung kay irite engka makalilel na karena musibah atau kabakara ge kecelakaan ge ang kanu makalilel na pigaw langsung ibaca alhamdulillahilladzi afani mimma abdala khairan katsiran wa fadala katsiran min mahlaka tafdila. Iya ru ibaca supaya de na kanna ki iya ru anu pada na kanna ngitaw. Itu yang dibaca. Taplah nih. Yang kalingan nih. Iya. Jadi itu anunya. Makanya ukuilalan agamat insyaallah. Makanya ro nabita Pak Bu makadaka ona syafaatna hak prerogatif khusus. Dek to sigaga nabi. Yaleka istimewaan pada Nabi tawassarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillati wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Sujuk memato Nabi tamilawi. Na ipaisuro ko po ng Allah Ta'ala tokong Nabi bisa memberi syafaat itu karena 2. Yang pertama karena sholat tahajud. Jadi itu sampai jat tahajud ko Nabi tawaji jadi aja tahera kong kokohat desa maka dah pura Nabi tamat tahajud loro aja tahera nga nasabak na dina jame tahajud naro denoto nakada itahajud na loro nasabak wajib memang irisese na Nabi ta upasikan na hadesa maka dah ka
Magi jerope nang ka ko hade sa makada nabita ko matinro matan na mita tutu de na patu paringaran na. Magi rope na tinro de noto ko de na patu paringaran na. Oh ternyata ang kapanjalasan na makada ang kaagaga na patakkalupay po ang Allah Ta'ala. Memang sadar tapi nalupay. Muidi makototo. Madaring kawiri talala-lala matanya kaya lupay bacay. Jajitan ni aja tak ada matinro itaw na de na sadar de. Dalam keadaan sadar itu kita bisa lupa. Dua teluka kecelakaan abu mamotoro mangoto. Ina ya meto komeki na kan nama abala ya tu ya lupai memato takka lupa mematoy ya na tu nakada guruta Buya Hamka si bawa guruta Profesor Dr. Quraisy makada tanya tu pak disengange pas salama ko pak kene pak disengange pas salama ko de naga tau na buang ngoliloka apa ni semana teh maka dia kipu jai tanpa solai tapi magi na buangi jadi tanya pak disengange ya tu ampai abu sewa kilori po ngala taala ko to melo joka aja tak kada jago mo ma palari jago mo ma motor na tak kalupai gitu tak kalupai jadi itu kuncinya makanya kita meminta supaya Allah yang menyelamatkan makanya itu pak dongeng bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah lepangi aja ta pasti terui ko kita reka bismillahi tawakkaltu tasarahkan ni jolo ale jadi kalimat bismillah itu ya tu patat dengi alewe supaya yang ada hanya dia iya na tu ampe kota reka maka dia itu kota mak gere manu ipas samangi bacae tak denna alewe ni gere supaya tanedi mak gere. Tapahan ni kan? Ya ko rinci cede ye. Ko kita reka apa ya ko kisarea magampang ibaca bismillahi billahi atau bismillahi Allahu akbar. Gere ni. Ya ko pasarea nasaba iya minan caji halala yang penting itapu asanna po Allah Taala. Ya kan? Kalau ligairillah di situ tidak bisa. Tapi aku patareka yang ipahanna. Nasa deje na ko atu. Ni ga patuoy manue po Allah Taala, ni ga malengi nyawa po Allah Taala. Iya ko iko pamati, masalah itu. Jadi po Allah Taala patuoy alena punna alening malengi nyawa, usahakan ina saba alena to namate. Iya na to na halala, iya ko mo baca bismillah Allahu akbar na pamugere, na iko mo atu magere. Pas samangiro, iya ko mugatang imenre Allahu akbar, sorong ino Allahu akbar. Puang maraja tanya iko di tanah iko matu ina ro ko patareka ina tunang kata tadi lu makan mu paloke ganya mana apa ina de disabali telah saja mu gere dia na pahangi hakikinnya ya tu makanya dia na marigagaw podangi apa angka kamas siapa cara mematu tapa hari kata maka dai dia na di ko magere dia misa kada loke ganya mana ya tu na masuk pas samangi nasabaya ka manu halala to halala manu itu halala magi pe ko carana ni gere na hara kui gere ina de ni tapusan na po Allah Taala hara jadi iro bismillah pahalala itu kuncinya jadi para luki matika tapi namo si halala gere na reko carana tek mulai iro daginge waditi mancaji haram ibu-ibu ena rononroy iya nak bisa manu na patamay katonge bakoro na lodori wena panagaru nagaru na lodo iwena nang kamo pa we tase sa cede ang kawarna dara na patamay pa bumbu de gaga manca jinajisi manang iya tu manu itu manca ji haram manang iwat te togi lay kanta kitogi katatay manca ji haram nasaba ang kamopi we warna dara itu belum suci. Makana itu ya ampai Pak Bu jarang ngak manre kalau Kak buting ya tu malah dak witau tu na degaga panasu pura mak guru piki degaga sibuk milo manasu na de na urusu iya nampai makana iya nama kunre peralula dak mengaji iya idi makana kok kibolata seringat tapake mak bisa komanu dagi seringat tapake aja na bakoro. Iya,
Jadi kokoy bakoroy tabisay palete jalo ko saringange. Na teruwe na no, na patala daginge, na patatari bumbu. Itu yang selamat. Kapanguki bakoroy tabisay nang kamo paway na denule mapacing itu. Denule matati sisangge. Nasabang kopi wae ko tu, ya ko tapatiti makoy. Na no, nang kamo pawar na daro ko tu wae de panabaruba macinong. Natatari pak bumbu, najisi manang itu. Dena pada ko bale. Pa iya bangkay na balewe halala. Namo mati halala to denigere. Pakine igere to pabale man rasa ki ko to man relure. Tapay di magere bale. Ang katu cara mana guru ta kali sidendre makada. Iya tu. O ko mo masira ya mapangajero. Katu cara mana? Makamba ano namo makamba nasal. Iya ko bale melo igere pabale nale de china de nigere. Apa iya ko lure yanre na to melo magere lure tapagay igere tu. Itu pesan na guru ta. Jadi memang jadi kecuali daging. Ayan na tu bahaya lah. Pada miro kong kata saray takada catak mu jolo ya tu bahaya to. Iya, lai mak balanca ko pasay na podami pak balu makada catak mu jolo. Tanya inra itu nasa guru tatu Imam Syafi'i makada tanya inra nasa bade gaga akad pembayaran na. Makadami catak mu jolo. Ayo poko makada catakan nga tanggal asiko pi wajah ko na pa inrang. Makun ri maranakan itu man rasa gitu man rasa ki napay Andre ya buhe de panatama londriewe ang kakama na jisi na pakyang ini patamo ko masinchuche na palansi tariway sabong napay sasaina sinin na ya tuwa jujue mutana jis manangi de mana na dipake masampajang padahal ci di mi waju na angka na jisi na. Iya, na deto gaga makurato palon rika palo mapangajian. Jadi ini matika ki. Jadi itu anunya Pak Bu, berat itu. Iya, jadi dalam agama ini memang betul-betul hati-hati ki. Makanya saya selalu mengatakan ilmu yang paling berkah itu adalah ilmu fikih. Ya, itu tasawuf emun ripiko ya. Na sabak namo maga kanja na paringeramu ko demo baca Fatihah de na sasampajamu. Makiro, napikiro. Takbiratul ihram. Yan na tulad may kataw guru tasawuf, de na guru pikir. Onroto na cengawa mi na cuku na pakanjaki palingaran na salasay na masampajang. De nules bicara pikir ko jolo. Tapi de na salah to pandita riolo pak guru to matot tasawuf pak, de na salah. Na sabak memang nabita tauhid jolo na pak guru akidah. 10 tahun na Pak Guru akidah bisa ngipunge bagaimana mengenali bagaimana pe ko bate masompa magada na masompai na pay suruh masampajang yo pwede masampajang pi na pay suruh sapai itu iya jadi memang dia magampang iya ko makadaki magi na kalisilisi ya peringarak de jadi bisa ngimano mako memang nasaba masampajang ni jolo na Pak Guru tauhid iya. Ijame jo pikir na Pak Guru tauhid yo pokene yo li tauhid isa piponge enak pakai masampajang. Makanya itu muallaf sangat khusyuk ketika sholat. Engka sahabat aku muallaf oleh Kalimantan muallaf ro we madari tati we matang na ko masampajang. Nya mapataw masampajang karena muallaf masuk Islam. Betul kan makanya ida pondasi tauhid. Nah pertama agama imanyama. Yo pokoknya pada jana sekolah yo konis sangi maga jate komites P3K. Woi maka tu galak mak guru. Apa iro na lalu pe carana na lulus. Yo pokok pas sekolah bami teh me ujian nak guru. Si salai makku mati itu situ kan na tauhid. Jadi tak guru-guru cek de tauhid akidah. Iya, ulul ki pacara ma akidah. Iya, supaya napa pekko bate masompa hakikin na isompai maga mate meringerang nasaba kiblat na ko akidah to kiblat na watak kalewe Ka'bah kiblat na watak kalewe tapi kiblat na peringerang tanya Ka'bah jadi aku masampajang aja na Ka'bah tingerang salah-salah gitu itu. Jadi tepangnya watak kalewe mi kiblat na Ka'bah napasa oki rahasia kiblatna iya roruwe menrei. Jadi kiblatnya itu masing-masing. Nah,
Mak buat kata bere ite. Ya nade na tak de mana ngia tu. Maka tu pandai tadi pernah si sambung. Nah, itu ndak mudah. Jadi sampai maka dah guru kita tauhid. Insyaallah. Dua telu mau tu tahu pandrita yang bisa merinci tu tauhid itu. Iya. Biasa guru tak yang dianu Ustaz ini kesana Salahuddin Tahir ya. Yang Salahuddin yang boleh enrekan rahmatullah asri. Itu biasa yang diminta untuk akidatul awam. Iya, mengaji kitab. Muslimat ini bagus memprogramkan sesekali ngaji kitab untuk kitab-kitab tauhid itu. Iya. Sebab makanja apa ya kodena makanja tauhid pede lawi umur pede matoa dena nule makanja sampai anuna dena nule makale dena nule jame yana makanja mo tauhid insyaallah. Ya miko tauhid malamma. Iya na pole si susana de sina sampajang. Tapi iya ko makanja tauhid namo maga keadaannya tetap masampajang. Nah, itu kuncinya. Ya dari tema kalamagi na kalari-lari ya desi nanu hukum itu tauhid monro. Nah, iya. Tapi engkau tuh nak jadidu imanikum kan. Makanya kajian Islam berarti fikih. Kajian iman berarti tauhid. Ilmunya disebut teologi. Kajian akhlak itulah tasawuf. Ia kau fikih sah tidaknya ibadah. Halal haram. Ia kau tauhid mengenal siapa yang disembah. Ia kau tasawuf adab menyembah sekaligus mengenali diri kita. Nah itu teluk. Iya tuh sampai maka ada puncaknya tasawuf. Tapi pondasinya tauhid. Amaliyahnya fikih. Ya guru ki materu. Bakoro. Jadi kita pas seimbang ya roh. Guru ti tauhid guru ti akhlak pato si ko tu deni risa tasawuf nikmatnya ibadah tadeng. Ya ko deni sa tauhid disa kada ni gaji isompa mak baca bawang mi. Pada mito kanak-nanak aku tuh itu tapi ketika pikir tidak ditahu dia itu si gaga batasanna gaji maga tiba ko berarti masam aja cucukmu gaji maga itu jadi tiga-tiganya dipelajari. Nah jok kamu tuh pengajian tak mataru insyaallah cicak disiulang angka pengajian tauhid makanya aku pada guru ta almarhum laki Haji Abdul Muin Yusuf kali siden rego ke Masjid Raya. Pasti sele pengajian fikih ya biasa fikih tanah pengajian guru taro kuang kali yang cara mana al-Mughni Minul Qudama kemudian al-Muhalla Ibnu Al-Hizm kemudian Fiqhul Islam wa Adillatuhu Profesor Dr. Abbas Suhaili yaro kita fikih talue wal limanang yaro pa irona ta puguru ta nasangke kita al-Muhalla metia pengajian gange ya kesana al-Mughni Minul Qudama siba al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Wabbas Suhaili wal limanang makadaka ya metoku ya nabaca teh dia napa salah dia napa salah nah sama angka manang yokoro pikin Abu Hanifah pikin Imam Syafi'i pikin Ahmad bin Hanbal pikin Imam Malik ya ko Ibnu Al-Hizm Manassani Ahmad bin Hanbal Manassani pikin di menyamala na kau ya nampai gurut tadena tapadena kada salah itu maka dami makui empai na bakko pendapat. Itu kelebihan na gurut tak kali si dendreng. Tania perbedaan ini tajolo pas sabarenna. Pas sabarenna. Maka namagi ya rotai ko sige sayoli na makun ray bayine na tania muhrim. Ya kidi ka makada ya ko bayine na muhrim tu. Mapi kalau imak katanya kada muhrim na nasibawa berarti bayine na. Na maka naman kegiatan dia muhrim maka dia pengelut manta sapi tanya muhrim. Apa ia mahram dua sarana. Dia nawat di laipu bayine, dia to nawat di gauli. Na bayine na ya sisan natu. Na iya naipu bayine tu ya to na gauli berarti tanya muhrim. Ia musige sauli na bene si balakai batali jenne mo. Na dosa kang jenne. Nah itu. Ko sapi nasabatan niya muhrim nasab apa mo gauli si ba mo pubay ni niya sang mahram de na di pubay de di gauli indo ka nenek kakek bapak saudara anak kadi na wadi iya na riya sa mahram ro niya bayine mo taniya ayan na to nakada hakut tamli hak pakai
Iya, iya, itu. Iya, aja tersinggung buah. Iya, iya, itu kuncinya. Makanya dalam fikih itu luar biasa Pak kalau. Iya. Makanya saya itu salut sama guru Ki Haji Abdul Malik Tiba. Karena beliau itu fikih, itu ilmu berkah itu, Bu. Cuma memang kau fikih ya pengajian madar dicakar du teh. Ya naruti pikir tak be kata lu mi pikir si baris si mani jamaah. Iya, Pak makanya apa sekolah. Kada ya mau aja tuh. Padahal dia na pahang iro. Itu kan. Iya guru ki. Iya ro ilmu ro imon ripita saupe ko. Tauhid misi bapikir ya ilmu wat dia harus tisang. Apa ukuri risana si bawa asana. Iya. Untuk kenikmatan ibadah tasawuf. Iya. Pak itu komat tasawuf itu namo dia na sampajang bisa menikmati zikir. Iya. Iya. Nama tasawuf mo kija itu sitongan lah. Ia toto na tangaban ni mamako tingerang-ngerang ya tutu ngata tingerang-ngerang ya sata salata tingerangi kekurangan ta makasiwiang na patingerang ibadah ipigaw maka dawe de paje na siaga umuru puseko ni ina tiasa tapakoro de gaga baca tapi angka ki marasa macawi ko pong Allah Ta'ala si jami te tuda makotu masarolat bine masampaja sunna sisa burakanna. Iya. Dia gak cautan ria tuh dia gak baca. Dia butuh sekolah. Tapak korok mi bawang. Iya, merasa hina di hadapan Allah. Sampai-sampai merasa bahwa aga je pele ya siaga mi je pe ibadahku. Bela pa je pe ya pole pamase. Orang yang seperti itu sangat dimuliakan oleh Allah. Iya. Nah tuh Pak de pakapan kata sampai jasun nak sisa burakan tadi. Iya. Yaro lagi 20 rakan ko ramalangi denule itu iya apa kalau 1000 itu kan berat engka besa guruku na podanga kada besa ujama nak sisa burakan iya kota te telu arewe mo pamulai mo jama eta te pitu pile na selesai kulu Allah si baina ate na pangupuna iya sisa burakan. Iya, jadi makala ka wa metetero. Iya, tapi iron na tapakkoro. Ini tomato kan mega di perjalanan hidup to. Iya na ro ngerana-rana ro, rana-rana. Iya. Makanya harus ada amal rahasia. Kemudian hak prerogatif na nabita. Kenro ki melo istilahnya agak jero bahasa sederhana. Agaton roy maselang. Agaton roy mitau makadang ka icalla kamay. Ito, nomor di okui biasa tayo maselang na rekumalasay. Ito, malasa ni madodo ni ano na nasawede to kaya na pacalangi. Makade na bita. Sesiwan ni umak kumalasa, sitaw dosa na nasusipong Allah Ta'ala. Ang katudosa nasa nabita din na may laga ako tobae, din nalagay sampaja, din nalagay haji, din nalagay umrah, din nalagay jenne, din nalagay sampaja juma, malasa pinapawat ding ilaga. Masisaki makareso, makanamagi pangali na makakuto na, din na napada biasa tumabalu, magi din na may makura pangali, susah na tawis sa padale, mancaji adam pangatdosa, risese na po Allah Ta'ala. Kenropi mi tahu, makada ko tomadan Ustaz, pura nilaw nabita wattu namadan nabita. Makada mako aga pat di na sakaratul maut makada malaika iyo Muhammad, iya na tu kami na haluso, iya kong mak mo ay de nakwa tu yase pi. Aga nasa nabita, wadi nga maging lawga. Podangi po ng Allah Ta'ala, nalimana nga sinin na pat di na sakaratul maut pasipulong yo kuya, supaya de nagaga narasakang umak ko. Makadai po Allah Ta'ala na podangi malaikat podangi Muhammad de gaga amate nga de gasa karatna. Tapi untuk umat na upancaji adam pangadosay. Jadi aja tanu kong kaimang mada talungaso pura si manyawa cali. Maka na imang nga gaya to di pamadat siya mate. Wadi jaji na pacingi meman ni po Allah Ta'ala kekurangan na. Imon rimatu na pasalaman ni tama suruga. Kacaraman na gurut taro biasa wang kalinga. Yaro makadaya ang karaja agasan na karaja liwat janam pena
tapi nakanay lasa ang kabali na pakitay makbura na tanya watu ne ro bale mukba tapi makadi po Allah Taala pura maleka surut pendre ro malekoro na yewayero na nalay pakbure ro raja na raja liwa kunru de betul kan liwa makgau bawang iya to na korupsi iya to na maga tapi ibantoy na sabak ko sorimon rimato de nagagasalaman na pacapu ni decena nalamanan ni kolino. Ang kato raja makakanja, makalempu, makakanja ko pa banwa nakan nailasa di managagaya roban na watun ne robale na laisure malaka kada patana ko goro batui aja gagana burang. Iwala memen ni kekurangan na supaya ko surimon ride nagapacalan na lolongan. Jaja tanu kong kapaboto tappa makanja makaruhi kanja pamatiangan na paboto salama ide ya memang ni bonus nah. Nah, itu dalam hadis qudsi itu. Jaja tak kita si lempuna na. Angka rahasia na pong Allah Ta'ala ko apa namo malaika pusito majin ang kapong Allah Ta'ala makwai mapasilelegang nanya na tahu maka kanja na maka dinewai nayiro tahu pasalana din manang kero newai naripoda maka walin memen ni kumato surumon ri dena kana singa. Nah itu kuncinya ya jajamo tanu kong kakolino ya sitilo ya sialengi ya sitilo ya sialengi nah deta sampaja napaka deta terima doku hati-hati ki hati-hati ki jadi itu kuncinya ken ropi lala kuburu kana nak ropodangi Suratul Mulk tabarakah. Makada si matu koy bangkit kang ita way palalaw pada masyar barisi siaga metonroy. Ko barisi pamulangi al jihadu fisabilillah. Talusak bu itaw mata jangiro. Pa iya tu barisi ko pada masyar nasa nabita ko to malalaw banre talusak butaw. Ko to malalaw monri 5 butaw. Apa sinin na isa nalinong kamanay mapamula nabi adalah tu tamati pacapurang. Tahu kulo bawang ipasipulong ko galunga dito le runto isyaso ko tasapai ko dito talipongi yan na to ampe Abu Bakar na pasangalada unto alena si baway di maka da jalalo gaga inramu ajalalo ga papinramu mo mate apa inrang papinrang pada padai dia mutama suruga pada padai mako memang itu ampai ogi edena kada papinra makadami paparimang itu to matota dia tu nak kada papinra makadami paparimang betongan ya kole mo waja puranu halalakang apa de metona tajang i waja na bantu metomi tapi ya nasa kumu parewa utarima iya pokone na puranu halalakang ya dia sa paparimang magamema batete di mapinra. Iya pakiro nasa mamagay iro na pasan na Bubakar maka da pura ka na pasan na bita maka da iya tu tau mapinrangi pada ide na wad ditama suruh ako din na salasay iya na tu ampai maka da mandari wacarama maka da iya ko tapinrangi di tawe tato kang ilalangati tania kang maka daya ko na waja ipong utarimay ya pe ko denu le waja umati atau le namati puro halalakan ko ang Allah Ta'ala pamurus tapi aja talada dito nga to na waja makito aja tau sakan yero ya tu sangkutan make ka saya terus terang mati menigurut ke Haji Fathudin kemudian saya ingat itu saya menangis. Terika nasabak magai waktu nako pondoe biasa ninrek boku biasa kong angka magpodanga kadang kabo ako naka angka gurut ta maka da pinra nga jolo tapi ya na melo law umrah na pareho manang itu maka da melo ijoka alina baway bawa nga loko rasa ramai engka ebo mo na winrangi namo de panapuran na komputer iro melo enala ya na melo joka na parewa manang namo kartasa talapi o kilala na biasa to kana poda kanang kami ta kartasa kurala catatamu kami tu na ako tilalo magay iya ro gurutta na yakini ro makadade mateka okoro engke gagay mondre de panarewa itu gurutta itu
Yana tu ampai natia nabi tait ilem mak tau angkai inran na ko dia tanggungi. Palat biramui o kolino matajam daripada ko surumon riliwa sesana. Tika ki mapinrang ha? Tika ki. Iya mi kadua. Ya ku idi minrang idi makamaja. Dia tatama ko dia na selesai. Ya ku idi pinrang ite itajang i iwaja. Pada moi. Pada ko pura ki meliti ke na tahu makatani tike namula tu ki bandare dito tatama tajang i jolo iro. Makole batu. Tapahan ya. Jadi aja tanuro. Jadi tu ampe makada atau kang yati. Jadi tu ampe okoya makada wa anta saddaku khairul lakum. Kalau engkau putihkan itu lebih baik bagimu. Tanya inra bawang ha. Angka kama pakolang ko he. Pak balewe. Ya kola pesengi ro bale ko kolang to kang yati. Ya kong katau malay pong puro halalakan. Denin nawi baleko. Betuangan na to ati ulah lalakangi apa iya ko ninawi mapasilolongan itu. Kusurimonri yo po koy halalakangi manci pasidakai. Ale na mani suru su po ngala taala tanena urusakta. Makko mati itu to mata tariolo ko mata nakalukui deto nang kana kana beji kayan rebuana makana itu beji ang kawat di nai nuwe na tawe nanre tawe. Iya mitu nasaba na niya kami matoy untuk tawe. Jadi ko nala ite deto ni nawi anu na me mato tu nala. Te kanjana. Tapi dia itu sini cucu pakai mana? Diparkir motor na lariang itu maka dari puro halalakan itu pawatannya tuh. Iya, bayi lakai tanala tahu kadai halala nih. Iya, anu namanya mami tu tahu maka wadah itu. Iya. Tapi kalau ulama itu kan memang di situ. Ia tu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Itu kuy pahangnya itu Pak dega di meto ya punai. Apa idi metta misi bawa idi nyasang idi punna. Kata? Degere. Titipan mi kan. Nah dia itu kamu bawa mu jaji. Maka daga luku. Napi tahun na mi atumpakan jaki mo kada ya punna nang kami man niya tu napako jaji. Degere. Degere itu koyero na pahami te degaga. Pada rosangnya biasa ketuna cara mate makala pada tukang parkir oto agi tama na patuju manang ya konale te to na dinang kana masusah hormat mi terima kasih salamat ki pa parkir makoro ya ji tukang parkir ki akong kendale nalengi po Allah taala syukuru ki ya kolak gaipe mang hormat salamat insyaallah ina tuna kada pak balu pakai salamat ya tu maknana pada berhenti pa parkir salamat ki itu kuncinya. Jadi ini sebenarnya kehidupan ini. Iro na pagurungan na bitar bahkan ke jalan pintas. Mereka wacara mang makada sapaki tau tasidakai widetis sangi makada niga. Sapaki. Pokoknya di sidrap to sukurula ada ko pesantren. Makai ka. Pesantren na guru ta kali siden na pesantren cak ko to pesantren ko tu makai ka macane dia ta mabela sapa pesantren. Sapa bani ko nomor na ban ustaz na tala tapudangi. Ang kagana yati mo ko tu masikola makapala ang kagatau kasiyasyo ko tu makapala korang ya ko makade angka kada siaga pakamajana siulang makade 700 sa busi di juta ko mampu ki kada iya patransfer kangi pakamajana iya patanggung ci dia na yati ngo ko tu taro ni makapala aja na tapodangnya serta kada hajian aja na pakutani pulekin raja na tapodangi ina runasa nabita angka umma kumatu napelo pada masyar na ijampu ko malaika dibawa ke ila rafiqil ala dari rafiqil ala dimasukkan ke dalam surga deno leleteng siratal mustaqim detona antre ko pada masyar kade sabai ni ga ya Rasulullah make nabita tau masidakai de ni sangi ni ga tau nasidakai tau isidakai de tau ni sangi makada ni ga sidakai tabantu ite de tis sangi makada ni ga tau ibantu de tau ni sangi makada ni ga bantu apa ia piris sang kita ibantu mandariki bangga maka da manca jitawani iya mau tu biasa nasabari tapi itu iya tu biasa waktu na masikola iya nya tu mewai dia anak ko atau kede tanya iya magani gitu atau dia na jampagi ki berhasil na dia na jampagi ki to suruntu dia ni cawa-cawa agai pau tau de to aga terima kasih nanya iya mau nasabari nama decin nakor taliwa-liwa itu kare.
Tapi ya ko deni risang si runtuk ki deni risang maka dia dibantu. De tonis sangnya maka dak lena bantu ka. Itulah orang yang diistimewakan. Miko napasipulong nga na yatingan na lang yang palo na panasoting ibalender mo pa yato. de na langsung itu. Jadi iya. Usahakan angka amalatta rahasia sana. Iya. Ya to na tuwa dipakai Bu bertawassul dengan amal soleh. Ya naroon na masuk. Nakan nakila sangka tanga mana di doktoro tilaw ni. Angka amalaku makopong talenga barakat ni pakasibe ko tapasawang alasakoy. Perintah itu bertawassul dengan amal soleh. Iya ko rahasia melo ibetu rahasia to pawat dibetu. Itu kuncinya. Jadi usahakan inengka. Ya aja napita manang. Jadi dalam ibadah ini banyak. Kemudian erona makadaka salawat. Ia tu salawat Bu talu metu isana. Dek gaga amala ngokolino 2 jalurna kecuali salawat. Talu isana aga jalurna. Jalur loko pong Allah Ta'ala, jalur loko nabita. Talu manfaatna pong Allah Ta'ala, malaikat nabita. Maka dapat kuyasan, maka dia nabita nigi masalawat loko ria akacicang puang Allah Ta'ala siba malaikatna masalawat loko tutawi 10. Aga salawat na puang Allah Ta'ala. Tandena ka na puang Allah Ta'ala. Allahumma salli ala ummati Muhammad de. Ya sangnya salawat na puang Allah Ta'ala loko umat na nabita pamase. Jadi ia kota salawaki nabita nalingi puang Allah Ta'ala 10 pamase. Maka dia to pandrita pa hakiki. Cik di lagi pamase na leko po ng Allah Ta'ala. Ganda ni mo pake salamat lino akhir. Apalagi na 10. Itu kuncinya. Ya to situ malaikat permohonan ampun. Nilaw adam pengatosiki. Ya naro salawat na malaikat. Dia itu nak na malaikat. Loko di Allahumma salli ala ummati Muhammad de. Maka dami. Puang tak dampeng ngisi dosa na fulan bin fulan yang telah bersalawat kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Kemudian kenro pilok nabita, maka nabita de gaga tahu masalawa kenro monro angka malaikat malayar salawae nantarai lokko kiburuku dan akan sampai kepadaku. 2 tu malaikat angka mantarai angka jampui. Maka daka ro biasa ya do payar malaikat macan ne ro sapa ya situ masalawa ku kasyukur kasih. Oh mahape mana napalau lau pajanang makala makui kapangi apa angka tower kita punya signal ia koto matalipo lari lo koro tower makko matiro salawa tower na itu nabita jaringan na idi punna ia ko makanja imega salawata berarti mega pulsata makiro ialah kali barakam makoni ro subyang basta ita paham yan naro angka mantaray tapi narampi nabita angka si diwan ni ko masalawa yung makku denang jampui malaikat iya mematolan sumalay kaya itu bersalawat pada malam Jumat kata Nabi itu hadis di Sunan Abu Daud yaitu ampai suruh ki kawan ni Jumat pegay lalu salawat kawan ni Jumat minit tatik 10 si jani maki iya rona salawat ya tausahakan ni yan naro tapigay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Iki ako tari Sayyidina tu. Yami ko makadaki Allahumma salli ala Muhammad wala Muhammad. Maka dito mo tari ulo salawat poko. Sa takalinga to. Ipake mema bu. Ipake. Ya kumakbuka setang ni asyya ro tabaca langsung tu paja. Yan ang kaso makadaw. Aja tarukai akadabani Allahumma sholli ala lepangi Muhammad wa ala Muhammad langsung paja itu. Ya rasa salawat pokok angkanana teri de tane dia ko sida pena barakno ko yase. Boleh teri atau bali bolata. Teri anak na tangkalingay. Tabacay salawat iro salawat pokok napatilaw baraka na lo corona na mamako to. Namo olok-kolok ko mangaru atong kasapit atong kuribate na mikilalo. Na chalese, iya to tabaca.
Itu nasang ite kada salawat poko nasaba napasi napolo-poloy. Ya sange poko kata polo. Ayana tu nakada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aja tatari sayidina, ya kuma buka setang ya tatari sayidina. Dia apa aja tuh? Ya to aku ini tari sayidina. Paja. Yana riasa salawat poko. Iya. Iya tuang pe makada. Kama